birasekeje iyo ubitekereje. Paris Saint-Germain yakoresheje miliyari z'amafaranga izana abakinnyi bakomeye kurusha abandi ku isi yose: Messi, Neymar, Kylian Mbappe. Ariko Champions League iranga buri mwaka, buri sezo, buri nshuro. Maze igihe abantu bari bizeye ko Paris Saint-Germain irangiye, nibwo yakoze amateka, nibwo yatsinze Europe yose, nibwo yerekanye ko ikibazo kitari ukubura abasitari gusa, ahubwo cyari ukubura ikipe. Mu 2011 Qatar yaguze Paris Saint-Germain, intego yari imwe: Champions League. Ntabwo bashakaga gusa gutwara Ligue 1, bashakaga kuba abami b'Uburayi. Amafaranga arasukwa, abakinnyi bakomeye baraza, isi yose itangira kuvuga Paris Saint-Germain. Ariko uko imyaka yagendaga, igikombe kigakomeza kubacika. Abastars nk'aba Messi, Neymar, Mbappe, abantu benshi batekerezaga ko ari timu itazatsindwa na rimwe. Ariko football ntabwo ikinwa n'amazina. Champions League ikomeza kubacika, pressure ikomeza kwiyongera, abafana batangira kurakara, isi yose itangira kubaseka. Byose byaje gusenyuka. Messi aragenda, Neymar aragenda, Mbappe nawe aragenda. Abantu bose bavuga ko Paris Saint-Germain irangiye, ko umushinga wananiwe, ko inzozi za Qatar izipfuye. Ariko hari umuntu umwe wari ufite undi mugambi, bamwita Luis Enrique. Yahinduye byose. Ntabwo yashakaga superstar, yashakaga mashini, yashakaga discipline, yashakaga football ikinwa n'abantu 11. Maze Paris Saint-Germain irahinduka. Abakinnyi bose bariruka, bose bararwana, bose bakinira ikipe. Ntabwo bakiniraga amazina gusa. Finali iraza, ijoro ry'amateka. Ikipe ya Arsenal iza ifite inzozi. Arteta ashaka amateka, Saka ashaka kuba legend. Ariko Paris Saint-Germain nayo yari ifite mission. Umukino urakomera, pressure irazamuka, maze amaherezo Paris Saint-Germain ikora ibyo yari imaze imyaka irenga 10 ishaka: gutwara UEFA Champions League. Iki ni ikintu kidasanzwe cyane. Iyi Paris Saint-Germain yerekanye ikintu gikomeye, ko amafaranga yonyine adahagije, ko stars izonyine zidahagije, ko ikipe nyayo iruta amazina. Kandi rimwe na rimwe utsinda nyuma yo gutakaza ibyo watekerezaga ko ari byo bikomeye. Messi ntiyabikoze, Neymar ntiyabikoze, Kylian Mbappe ntiyabikoze, ariko Paris Saint-Germain yabikoze. Ese iyi ni intangiriro ya dynasty cya muri Europe, cyangwa ni intsinzi imwe gusa? Andika igitekerezo cyawe hasi muri komenti, kuko rimwe na rimwe amateka avuka igihe nta muntu n'umwe wari uyiteze. Iyi ni Venu TV, the way sport speaks.